فارسی چجوری؟ ترکی دانشتا. آجی من خیلی وقت دیگه فارسی صحبت میکنم دیگه. الان مود فارس با کلاسه. Hatta sizde ağyazı oldu izda. Farsi danışır. آقیازه چیه؟ Bəxti sefidi. Bəxt sefid. سفید؟ Hə. آجی اون چی از چشت در اومده؟ Gözümlə ittirsəgiyə digi در اومده. ایترسگی چیه؟ چیز دیگه این زانوی سگ. زانوی سگ از اونجا چرا در اومده؟ Gecə خوابم میبره میخوابم. این قره basır biləm. قره باسر چیه؟ وا Meşki به من هول میده. مشکی چرا؟ نه o cür fikr eləmə az اون فکرا. قره da meşki basır. مشکی چرا؟ خب مشکی چیه؟ Baba bəxtək میباسه منو. Düşür üstüme. Fişal میده.